muri uru rugendo tubamo, katika safari hii ambayo tunaishi ndani, titugeze ku musozi umwe mu rugendo turimo. Hatujafikia mlima moja ambayo katika safari hii tunayo. Bamwe ko baraterera, wamoja wanapanda, abandi ko baramanuka, wengine wanashuka, abandi baraharambitse haboroheye, wengine wako katika mahali ni bonde. Ndi turi mu buzima busa mu buryo bwo mu mwuka. Hatumo katika maisha ya kufanana katika kiroho. Abantu kwicara hahaye havugirwa Imana, watu kukaa mahali ambapo wanazungumzia Mungu, bagomba kugira ibi bintu bikurikira. Lazima wawe na maneno hayo yafuatayo. Bagomba kwiga kubona Imana kuruta kubona abahe bavuga. Lazima waige kumuona Mungu kuliko kumuona yule anayezungumza. Imana, Mungu igira inshusho z'ibisubizo by'ibibazo byose tugendana. Ana sura ya majibu ya swali ama mahitaji ambayo tunatembea nayo. Nubwo boguma kuyivuga ku mpamvu imwe ntoya wewe wumva kudafite, ingalao waendelee kumzungumzia kwa neno fulani ambayo wewe hauna. Abantu baragiye bava mu kanisa baryicayemo. Watu wameenda wakatoka katika kanisa na wamekaa katika kanisa. Akamwambia, shida unayo. Umetoka mbele yangu ukaenda, tena ukitabiri kwangu, tena ukiniimbia, tena ukihubiri mambo yangu, lakini umeenda. Akamwambia, acha nikwambie habari. Rudi, mimi nitakurudisha. Ukichukua hatua moja ya kurejea, nitakurejesha tena nikusimamishe mbele yangu. Tunadhani tunaishi kwa sababu ya ujanja ya kumkwepa shetani. Kuna vile Mungu ameifanya uso wetu. Amen. Kuna vile Mungu amefanya maisha yako, ndiyo maana unaishi. Ndiyo maana bado unaishi. Mtu akikwambia mimi ni Mkristo nampenda Mungu, usimuulize maneno ambayo anamwambia Mungu. Je, mwambie unamfanyia nini Mungu. Shida ambayo unasema wewe ni maskini, hiyo si shida unayo. La hasha. Shida unayo ni moja, ni kubadili, kugeuka. Kanisa ni pori. Asante. Mtu anapotelea ndani ya kanisa na watu wakimuona. Siku moja Elisa alimuuliza Gehazi, je, tumeamkia kwa kazi hapa na ninakuona, ulikuwa umeenda wapi? Akamwambia, nilikuwa hapa. Nilikuwa hapa around. Akamwambia, unanihuzunisha. Moyo wa Mungu umetembea na wewe, ukarejea pamoja na wewe. Ubuhanuzi bwa Yeremia, unabii wa Yeremia 15 mrongo wa 19 na mstari wa 19. Nico gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Nzakugarukira, bazakugarukira ariko ntuzabagarukire, kandi nzakugira inkike yubakishije, nzakugira
kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa iba igihome gikingiye abo bantu, nabo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi ngurokore, niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Ndabashuhuje abo tutabonanye. Nawasalimia wale ambao hatujaonana. Ndashima Imana kubaho kwanje hano. Namshukuru Mungu kuwa mahali hapa kwangu. Imana yabikoze ihabwe icubahiro. Mungu aliyeyafanya apewe sifa. Harimwo abantu tuziranye hano twari dukumburanye. Mmo watu ambao tunajuana, tulikuwa tunamisiana. Kubonana ni umugisha kuri twe. Kuonana ni baraka kubwa kwetu. Imana Mungu wa mbinguni ibaho umugisha. Awabariki. Ndashimira abayobozi b'itorero. Nashukuru viongozi wa kanisa. Cyane cyane Apotre Nteziryayo. Sana sana mtume. Uru rugendo rwamfashe runtunguye. Safari hii imekuja kwangu kigafla. Ariko numva narukora kuko nashakaga kuza mu masengesho. Lakini nikajihisi kuifanya kwa sababu nilikuwa natamani kuja kwa maombi. Aranakira hamwe n'undi mukristo we. Akanipokea pamoja na mkristo wake. Turasenga, turanezerwa. Tukaomba na tukafurahi. Kugeza uyu munsi. Mpaka siku ya leo. Bivuga ko nubundi huduma nirangira nzataha kuko sinaje mwivuga butumwa cyane. Na tena maombi kisha nitarudi nyumbani kwa sababu sijakuja kiinjili sana. Ico mushimira ni uyu mwanya wo kumva aha hantu ngo tuganire tubwirizanye. Kile nitamshukuru ni kwa sababu amenipa nafasi hii ili tuzungumze neno. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Nabandi mwese mwatwakiriye. Nanyi nyote mlitupokea. Uyu munsi bwakeye narwaye pe. Siku hii nimeamka mgonjwa. Habe nubu ko ndumva nsa nkaho ndameze neza. Hata najihisi si sawa. Ko numva imbaraga nke ndazisanganywe ariko noneho zahuhutse. Zabaye nke cyane. Mimi kikawaida nina nguvu chache lakini zimekuwa chache sana. Ariko ndaguma mvuge nitonze kuko turaza kumvikana. Lakini nitaendelea polepole, tutakuja kusikizana. Rakoze umuvuga butumwa wa mbere. Asante sana evangelist wa kwanza. Kiriya gitabo ndagikunda cyane. Kitabu hicho nakipenda sana. Ninjoro twakiganiriyeho na bene data. Usiku tulizungumzia pamoja na ndugu zangu. Tuganira nari ya magambo. Hata tukazungumzia maneno hayo. Tuyasangamwo imbaraga nyinshi. Tukakuta ndani nguvu nyingi. Nizere ko wenda abantu benshi banzi nitwa Bideri Felix. Naamini watu wengi wananijua, naitwa Bideri Felix. Ndio umuvuga butumwa nkuko babivuze. Mimi ni muinjilisti kama vile wamesema. Ndumva ruko nguko. Ni hivyo. Ndagira ngo tuganire. Nataka tuzungumze. Bwana sifiwe. Amen. Turaganira kumenya ikibazo umuntu agendana. Tutazungumzia kujua shida ambayo unatembea nayo. Biblia igira inkingi mu gakiza zidahinduka. Biblia ina nguzo katika wokovu ambazo hazibadiliki. Kandi ntizizahinduka. Tena hazitabadilika. Imwe muri izo nkingi, moja kwa nguzo hiyo, nuko umwana w'umuntu abaho mu buzima bwo guhinduka. Ni kwa sababu mwanadamu aishi katika maisha ya kubadilika. Guhinduka k'umuntu. Kubadilika kwa mwanadamu. Biblia ibyita amazina menshi. Biblia inayaita majina mengi. Araho ibyita ngo ni urugendo. Kuna mahali inaita ni safari. Umuntu akwiye kuba mu rugendo iyo ari umukristo. Mtu lazima awe katika safari akiwa ni mkristo. Biblia ahandi kahita ubuzima. Biblia mahali kwingine inaita maisha. Imibereho. Maisha. Ndagira ngo tuganire buri wese amenye ikibazo agendana. Nataka tuzungumze ila kila mmoja ajue shida ambayo anatembea nayo.
buriya ibintu byose biravuna ariko hari ibivuna cyane. Kikawaida kila kitu kinachosha, lakini kuna kile ambacho kinachosha sana. Ni ugutunga ikibazo utazi kukigira. Ni kuishi na shida na hujui una shida hiyo. Muri uru rugendo tubamwe, katika safari hii ambayo tunaishi ndani, titugeze ku musozi umwe mu rugendo turimo. Hatujafikia mlima moja ambayo katika safari hii tunayo. Bamwe ko baraterera, wamoja wanapanda, abandi ko baramanuka, wengine wanashuka, abandi baraharambitse haboroheye, wengine wako katika mahali ni bonde. Ndi turi mu buzima busa mu buryo bwo mu mwuka. Hatumo katika maisha ya kufanana katika kiroho. Ariko nyuma yo kuganira amagambo y'Imana, lakini mwisho wa kuzungumzia maneno ya Mungu, umuntu wese ashobora kumenya umusozi agezeho. Mtu yote atajua mlima ambaye amefikia. Kandi umusozi wose ugira ubujenama bukwiriye. Tena kila mlima una ushauri ambayo inaustahili. Inama zo kuba ku isi zo kuba kuriye. Ushauri ambayo itamjenga huyu si ushauri itamjenga fulani. Gusa ijambo rikwira bose. Lakini neno linawasavu watu wote. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ikigeretseho tugomba guha agaciro iki kintu. Kinachofuata lazima tuipe sama ni kitu hichi. Abantu kwicara hahaye havugirwa Imana. Watu kukaa mahali ambapo wanazungumzia Mungu, bagomba kugira ibi bintu bikurikira. Lazima wawe na maneno hayo yafuatayo. Bagomba kwiga kubona Imana kuruta kubona abahe bavuga. Lazima waige kumuona Mungu kuliko kumuona yule anayezungumza. Imana, Mungu igira inshusho z'ibisubizo by'ibibazo byose tugendana. Ana sura ya majibu ya swali ama mahitaji ambayo tunatembea nayo. Nubwo boguma kuyivuga ku mpamvu imwe ntoya wewe wumva kudafite. Ingalao waendelee kumzungumzia kwa neno fulani ambayo wewe hauna. Ubugingo bwawe bufa kuba burimo bwumva Imana. Maisha yako tu awe akimsikiza Mungu. Yesu ni igisubizo. Yesu ni jibu. Yesu ni igisubizo. Yesu ni jibu. Biblia iravuga ngo hari abagabo babiri bakoze urugendo bababaye. Biblia inasema kuna wazee wawili ambao wamechukua safari, ariko ngo bahuye na Yesu, lakini walipokutana na Yesu baganira amagambo asa n'atobamara umubabaro. Wakazungumza maneno ambayo hayatawamaliza shida ama huzuni. Ariko bariko baganira na Yesu. Lakini walikuwa wanazungumza na Yesu. Barangije ikiganiro bavuga ya magambo. Walimaliza mazungumzo wakinena maneno haya. Baravuga ngo nukuri uyu yari we. Alisema kiukweli huyu ni mwana wa Mungu. Ngo kuko no mu mitima yacu. Kwa sababu hata ndani ya mioyo yetu twumvishe ngo impinduka zikomeye. Tumesikia mabadiliko makubwa. Ubuzima budahinduka, maisha ambayo hayabadiliki, ni ubugingo butumva Imana. Ni uhai ambao haumsikizi Mungu. Biblia iravuga ngo kubw'ubwenge bwacu uko bungana kose. Biblia inasema takama kiwango ya akili yetu vile ilivyo, tibzokunda ko tubona Imana twebwe mu nshusho imwe gusa. Haiwezekani tumuone Mungu katika sura moja tu. Buri wese azayibona bikurikije icyo ishaka kumukemurira. Kila mtu anamuona Mungu kupitia kile ambacho Mungu amemtatulia. Mu materaniro rero, katika ibada sasa tuze twiga kubona Yesu. Tuige kumuona Yesu. Turenza maso ibindi byose. Tupitishe macho mambo mengine yote. Tuze twumva Yesu. Tumsikize Yesu. Biblia dusomye, Biblia ambayo tumesoma ivuze ubuhanuzi bw'umuntu waganiriye n'Imana. Imesema unabii wa mtu ambaye amezungumza na Mungu. Haleluya. Haleluya. Kandi yari afite ikibazo gisa n'ibyo dufite muri iki. Tena alikuwa na shida ambayo inafanana na shida ambazo tunazo leo. Munkurikire rwose sintinda. Munifuate kwa makini sitakaa. Yari afite ikibazo gisa n'ibyo tugendana. Alikuwa na shida ambayo inafanana na hizi ambazo tunatembea nazo. Yagiraga ikibazo mu muhamagaro. Alikuwa na shida katika mwito. Iyo umuntu yitiranye, mtu akifananisha, azarwana n'ibyo atakarwanya nabyo. Anapigana na vile ambavyo hangepigana navyo. Kandi azahungira na hatari ubukiriro. Tena anakimbilia mahali hakuna uponyaji.
hari ibintu bizabishorerana bitatu mu buzima. Kuna vitu ambavyo vinafuatana katika maisha vitatu: na amajwi y'abantu, sauti za wanadamu, ijwi ry'Imana, sauti ya Mungu, n'ijwi rya Satani, na sauti ya Shetani. Iyo umuntu atumva Imana, mtu kama hamsikizi Mungu, ahura n'ibintu bibiri. Anakutana na mambo mawili. Azarwana intambara uko idakwiye kurwana. Anapigana na vita namna ambayo hangepigana. Ikigira kabiri agahungira hadahungira. Kinachofuata anakimbilia mahali hangekimbilia. Yashika n'ubundi akaguma karuha. Na akifika anaendelea kugombana. Nicho kibazo Yeremia yari afite. Hiyo ndiyo shida Yeremia alikuwa nayo. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema uyu mugabo yabwiye Imana amagambo manini cyane agera kuri 3 nje nikonza nyafata. Mzee huyu alimwambia Mungu maneno matatu makubwa, ni hivyo mimi naichukulia. Yabwiye Imana ngo se ni wewe wantumye. Amemwambia Mungu, je, Mungu wewe ndiye umenituma? Nimba ari wewe waranshutse ndemera. Ikiwa ni wewe umenidanganya nikakubali. Jambo rigira kabiri. Neno la pili, mu gice cya 17 sura ya 17, abwira Imana ngo se kuzambera nkuko kwa kagezi kamaza kama. Akamwambia, je, Mungu utanipima kama vile unaweza pima chemchemu ya maji? Kondi mu gutegereza ubutabazi simbuwe. Je, na ngoja usaidizi sipati? Kondi mu gukozwe isoni n'abatarabakozi b'Imana. Na haibishwa na watu ambao si watumishi wa Mungu. Aravuga ngo se kubirananiranye. Akasema, je, imeshindikana? Umeze ngo nka robine umuntu azaje gutega amazi afite inyota ngo ugasanga yagiye. Mimi ni kama mahali pa kuchotea maji unakuta maji imeenda. Hallelujah. Hallelujah. Abazimana ijambo rikomera bwa ngo rikomana. Akamuuliza Mungu neno kubwa, akamuuliza, je, ewe Mungu, Yesu kunyine biremeye umbereye nkuko kwa kagezi kamaza kama. Je, umekuwa kama chemchemu ambayo itaisha? Ikigira gatatu. Neno la tatu, aramubwira ngo bene wacu bamereye nabi mu muhamagaro. Akamwambia, ndugu zangu wamenikasirikia katika mwito. Biblia ibwira uyu mugabo, ngiye kurangiza, ikamwambia mzee huyu, nataka kumaliza. Hallelujah. Hallelujah. 17 n'umurongo wa 7. 17 mstari wa 7. Aramubwira ngo Yeremia. Akamwambia, Yeremia, ahirwa ngo wizere Uwiteka. Heri amwaminie Mwenyezi Mungu, kandi ngo Uwiteka akamubera ivyiringiro. na Mwenyezi Mungu anakuwa matumaini kwake. Nicho gustahirwa. Heri wizere Uwiteka, anayemwamini Mwenyezi Mungu, ngo Uwiteka nawe akamubera, na Mwenyezi Mungu awe matumaini kwake. Zaburi Daudi yararirimbye. Zaburi Daudi ameimba, aravuga ngo Uwiteka Imana yanje, akasema, Mwenyezi Mungu, Mungu wangu, ngo kukwiringira biraruta kwiringira bakomeye. Kukuamini ni zaidi ya kuamini wenye nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Kumenya ibi, kujua haya. Zaburi 139. Zaburi ya 139 akaimba akimwambia Mungu, tuzadutinda kumenya Imana, tunakaa kumjua Mungu. Araririmba Daudi, akaimba Daudi, aravuga ngo yo Uwiteka warandondoye uramenya, akasema, ewe Mungu umenichunguza ukanijua, umenya imiryamire yanje, ukajua kulala kwangu, umenya imibyukire yanje, ukajua kuamka kwangu. Umviyo confiance agaruye ku Mana. Sikiza uaminifu ambao amerejesha kwa Mungu. Umvicho chizere agaruye ku Mana. Sikiza uaminifu ambao amerejesha. Aravuga ngo ntaravuga amagambo, akasema, bado sijasema maneno. Uzusangwa ngo wayamenye, wewe unakutwa umejua maneno hayo, tena unaniwekea mkono wa nguvu. Hallelujah. Aravuga ku murongo wa 6, akasema mstari wake wa 6, aravuga ngo Mana yanje kumenya ibyo ngibyo, akasema, ewe Mungu kuyajua hayo nigitangaza ngo kinanira, ni ajabu inayonishinda. kumenya urwo rukundo rutangaje, kujua upendo huo wa ajabu, nigitangaza ngo kinsumba, ni ajabu ambayo inanizidi urefu, kandi ngo simbasha kukigera, tena siwezi kukifikia. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema, Imana ngo irazisanga Yeremia, Mungu akaja akamkuta Yeremia. Ngiye kurangiza, nataka kumaliza. iramubwira ngo ikibazo uzawibwira kugira sicugira, akamwambia, shida ambayo unadhani wewe unayo si hiyo, nico gituma uzuvuga amagambo utarukwiriye kuvuga. Ndiyo maana unazungumza maneno haungestahili kuyazungumza. Jambo rya mbere iramubwira ngo, neno la kwanza Mungu akamwambia, ngo nakumenye ntarakurema, nilikujua bado sijakuumba. David yaravuze ngo Imana ntizitungurwa n'ibitubaho. David amesema Mungu si ghafla kwake kujua yale ambayo yanatufikia. Yeremia we, Yeremia, nakumenye ntarakurema, nimekujua na sijakuumba. Imana
nzi ibyawe. Mungu anajua yako. Kandi ngo naguhamagaye ukiri urusoro. Tena nimekuita bado ukiwa mtoto. Haleluya. Haleluya. Ariko iramubwira ngo kubera amaganya. Tena akamwambia kwa sababu ya kilio ya mwito. Iramubwira ngo waratoromye. Kamwambia umepotea. Abantu baragiye bava mu kanisa baryicayemo. Watu wameenda wakatoka katika kanisa na wamekaa katika kanisa. Iramubwira ngo ikibazo ugira. Akamwambia shida unayo. Wamvuye imbere waragiye. Umetoka mbele yangu ukaenda. Kandi uhaye umpanurira. Tena ukitabiri kwangu. Kandi uhaye undirimbira. Tena ukiniimbia. Kandi uhaye ubwiriza ibyawe. Tena ukihubiri mambo yangu. Ariko waragiye. Lakini umeenda. Iramubwira ngo reka nkubwire amakuru. Akamwambia acha nikwambie habari. Garuka. Rudi. Jewe ndakugarura. Mimi nitakurudisha. Nutera intambwe imwe yo kugaruka. Ukichukua hatua moja ya kurejea, ndakugarura. Nitakurejesha. Kandi nguhagarika imbere yangu. Tena nikusimamishe mbele yangu. Yesaya yarahanuye muri 49. Yesaya ametabiri 41. Ku murongo wa 14. 49 mstari wa 14. Aravuga ngo ese mwa bantu mwe ninde muvyayi wo kwibagirwa abana yavyaye. Akasema je, wanadamu nani mzazi anaweza kusahau watoto waliowazaa? Ngo akibagirwa uwo yonsa. Msahau yule anayemnyonyesha. Aravuga ngo birashoboka ku bana. Akasema inawezekana kwa wanadamu. Urwo rukundo rw'Imana igukunda. Upendo wa Mungu ambaye anakupenda. Ariko warahavye. Lakini umepotea. Wagiye kure. Umeenda mbali. Garuka. Rejea. Aravuga ngo njewe sinzabibagirwa. Akasema mimi sitawasahau. Haleluya. Haleluya. Kuko ngo nabaciye nk'imanzi mu biganza. Kwa sababu nimewachora katika kitanga changu. Kandi ngo amazina yanyu mwese. Wandugu wapendwa, majina yenu yote abango kunkikira imbere yanje. Anaandikwa katika ukuta mbele yangu. Imana ibwira Yeremia. Mungu akamwambia Yeremia. Iramubwira ngo warababaye. Akamwambia umehuzunika. Warwanye intambara nabi. Umepigana vita vibaya. Witiranije ibintu. Umekosea mambo. Uragenda. Ukaenda. Uja muri deception. Ukaenda katika kukata tamaa. Uchika intege. Ukakata tamaa. Ijambo rigira gatatu. Neno la 3. Iramubwira ngo Yeremia. Ikamwambia Yeremia. Agahanga kawe ngo nakageze nk'intosho yibuye. Uso wako, nakageze nk'intosho yibuye agahanga kawe. Uso wako nimeufanya kama jiwe. Bimuruzi kibazo tugira. Najua shida ambayo tunayo. Tuzatugira ngo turinzwe n'ubwenge bwo gukwepa Satani. Tunadhani tunaishi kwa sababu ya ujanja ya kumkwepa shetani. Haruko Imana yagize agahanga kacu. Kuna vile Mungu ameifanya uso wetu. Amen. Imana yagize ubuzima bwawe. Kuna vile Mungu amefanya maisha yako. Nico gituma ukiriho. Ndiyo maana unaishi. Nico gituma ukiriho. Ndiyo maana bado unaishi. Biblia yavuze ngo nugaruka. Imesema ukirejea nzagukorera amagambo 4. Nitakufanyia maneno 4. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Jewe ubwanje nzakugarura. Mimi mwenyewe nitakurejesha. Subire nguha agaciro nguhagarika imbere yanjye. Nikupe thamani nikusimamishe mbele zangu. Haleluya. Haleluya. Uva muri bwihebe yose. Ukitoka kwa kukata tamaa kote. Ugahindukira ukagaruka. Na unapinduka unarejea. Nzakugarura. Nitakurejesha. Nguha agaciro. Nikupe thamani. Nguhagarika imbere yanjye. Nikusimamishe mbele zangu. Jambo rigira kabiri. Neno la pili. Iramubwira ngo numfashe ugatandukanya ibintu bigawa n'ibishimo. Ikamwambia ukitenga mabaya na mazuri. Nzakugira kanwa k'Imana. Nitakufanya kinywa cha Mungu. Reka nkubwire ikizagifasha umuntu ubukristo. Acha nikuambie kile kinachomsaidia mtu Ukristo. So gusenga. Si kuomba. Sinakuririmba. Hata si kuimba. Ibyo ntibizabigira umuntu ubukristo. Hayo hayamfanyi mtu Mkristo. Sukwerekwa no guhanura. Si kutabiri na kuonyeshwa. Ibyo bihabanye n'ubukristo. Hayo ni mbali na Ukristo. Ikiza kigira umuntu Mkristo. Kinachomfanya mtu Mkristo na magambo 3. Ni maneno 3. Ijambo rya mbere no kwihana. Neno la kwanza ni kutubu. Bwana sifiwe. Haleluya.
Biblia iravuga ngo Mana yanjuje twesheshe ukuri. Biblia inasema Mungu wangu tutakase na ukweli. Agakiza ni kimwe, okovu ni kitu moja, ariko kwezwa ni kindi, lakini kutakasa ni kitu kingine. Kandi twezwa buri munsi, tena tunatakaswa kila siku. Tena huyo ni kazi ya mtu. Ibyaha tubamo, dhambi ambazo tunaishi ndani, hakuna kitu kingine kinaondoa, ni kunyenyekea na kumuomba Mungu msamaha, na unatakasika. Ni hayo maneno matatu yanazirika kwa mtu ambaye amegeuka. Ukitubu kila siku. Wanafunza neema. Yuda ameandika akasema imepatikana. Hayo haya tuzuii kutokumheshimu Mungu. Hiyo ni ukweli. Lakini neema ni okovu. Okovu hakuna kitu ambacho kinaongezewa. Lakini kukua kwa okovu ni kutakaswa kwa Wakristo. Neno la pili ni kunyenyekea. Ukiona Mkristo bado ana wivu, hakutani na Mungu. Mungu amesema watu wote ambao wanajinyenyekeza nitawapa kwa bure, lakini wale ambao wanajivuna, haleluya, hao itawabadilikia kuwa utelezi. Tena akamwambia pigeni nyayo zenu katika nyayo zangu, kwa sababu nami nimeiweka ndani ya nyayo za Kristo. Ni mfano ambayo inatosha ya kunyenyekea. Watu wamemuuliza Yesu, wakamuuliza, je, mkubwa katika ufalme wako ni nani? Akamwambia yule anahitaji kuwa mkubwa atembea kijihisi yeye ndiye mdogo kwa ndugu zake. Ndiyo maana Biblia inasema heshima ambayo tunajipa, hiyo ni heshima ya watu, lakini heshima ambayo Mungu anapeana hakina cha kukiondoa. Neno la tatu, kumgeukia Mungu inadhihirishwa na kutoa mali zako. Kusiwa na kukudanganya. Mtu akikwambia mimi ni Mkristo nampenda Mungu, usimuulize maneno ambayo anamwambia Mungu. Je, mwambie unamfanyia nini Mungu? Nani hawezi kuzungumza maneno? Nani hawezi kupamba kile ambacho ni rahisi kwake? Hili niryo jambo likomeye. Hili ndilo neno kubwa. Biblia iravuze ngo, imesema kwamba Imana ibwira Yeremia, Mungu akamwambia Yeremia, yale unayoyaita ni shida, sicho kibazo ugira. Hiyo si shida ambayo unayo. Kibazo uvuga ngo ngira ubukene. Shida ambayo unasema wewe ni maskini, sicho kibazo ugira. Hiyo si shida unayo. La hasha. Ikibazo ugira ni kimwe. Shida unayo ni moja, no guhindukira, ni kugeuka. Itorero kurya ni shamba. Kanisa ni pori. Asante. Umuntu azarigitira mu itorero abantu babe bamubona. Mtu anapotelea ndani ya kanisa na watu wakimuona. Umunsi umwe Elisa yabajije Gehazi. Siku moja Elisa alimuuliza Gehazi, ko twavyukiye ku murima ha, je, tumeamkia kwa kazi hapa? Kandi nkaba mpaye nkubona na ninakuona, wari wagiye he? Ulikuwa umeenda wapi? Aramubwira ngo narinda. Akamwambia nilikuwa hapa. Narindi hano. Nilikuwa hapa around. Aramubwira ngo urambabaje. Akamwambia unanihuzunisha. Aramubwira ngo umutima w'Imana, moyo wa Mungu ngo wajanye nawe, umetembea na wewe, ukarejea pamoja na wewe.
Biblia Zaburi 37 Zaburi 37 iravuga ngo ntimukagira ishari ry'imigisha y'abisi, kasema msiwe na wivu katika baraka za ulimwengu, kuko ngo bazacibwa vuba nk'ibisambu, kwa sababu wataisha kama vile nyasi za porini, mu gihugu, bali uendelee kuishi katika nchi. Haleluya, haleluya. Kandi nguze wishimira Imana yawe, tena umfurahie Mungu wako, maana nguzaje ushaka, na Mungu atakupea kile unachohitaji. Acha nikuambie neno hili nikimaliza. Hakuna kitu kingine watumishi wa Mungu wataifanyia moyo wako, na hakuna namna watakuombea. Wewe ni kuchukua hatua yako kama Mkristo, umwambie Roho uwe kama kitu ambacho najiangalilia nione mahali nimeenda. Mtu akirejea, moyo unafurahi bila kuumia, anapata chance ambayo ni ya ajabu. Opportunity ambazo zinakuja zote ni zake. Uhusiano wako na Mungu, hiyo ndiyo jibu la maisha yako. Hey, haleluya, haleluya. Uhusiano wako na Mungu, ndiyo maana mnaimba kutembea na wewe Mungu ni baraka. Siku moja Hagari ameimba, akasema Mwenyezi Mungu wa Israeli, alikuwa ameishiwa kwa mlima. Tena Ishmaeli alikuwa anataka kukata roho, akamwacha mahali mtu anaweza rusha mawe. Alipofika akaomba, akasema Mungu wa Israeli, haleluya. Biblia inasema Mungu akaja ghafla akamguza, akamwambia Hagar, ona nimemaliza kutengeneza kisima. Kuna kisima ambacho hautaona kama hautembee na Kristo, tena ako karibu na wewe. Mungu akaja akamwambia Hagar, nimetengeneza kisima. Napenda maneno ambayo Hagar amezungumza, akasema Mungu wangu, je, Mungu wako hapa na sijui? Je, Mungu anaishi karibu nami na sijui? Kumbuka ni katika 14 katika Kutoka, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, akamwambia ona jeshi liko nyuma, mbele ni bahari. Akasahau kwamba anatembea pamoja na Mungu. Biblia inasema Mungu anakuja kwa haraka. Akaja akamuuliza maneno mawili, akamwambia je, kwa nini unalia kama hauna msaidizi? Sauti ambayo unalilia, unalia kama yule hana hekima. Umesahau yale niliyokuambia. Akamwambia je, nilikuambia nini? Haleluya. Mungu amezungumza mengi, tena anaweza yote. Ni kwa sababu umeenda ukapotea. Biblia inasema rejea. Amen. Umeenda mbali na Mungu katika fikra. Simameni tuombe. Tuombe Mungu wetu. Kuna vile mtu anaweza enda na asijue ameenda. Biblia inasema mchukwaji wa matunda, mbegu moja zikaanguka katika miba, miba hizo zikazifunga. Ijambo ry'Imana ngo rigwa mu biganiro bibi. Neno la Mungu likaanguka katika mazungumzo mabaya. Zichi jambo muri wewe buri munsi. Ninaharibu neno kila siku. Hey, haleluya. Haleluya. Biblia kiravuga ngo, Biblia inasema sasa garuka, rejea, shira ubwoba, acha uoga. Yesu arachari kumwe.
Yesu bado ako katika enzi, kandi n'umukozi w'umuhanga, tena ni mtaalamu. Kadusenga Imana. Acha tumuombe Mungu. Mwami Yesu. Haleluya. Jewe ni salari boni yasika. Haleluya. Data w'ijuru, mazaranga yasika. Data urakomeye. Paraskash. Emeni zingiska initanda la kadri. Mitima y'abandi garuka. Ni wese wumva ko yosengerwa, abakozi b'Imana barahari. Tambuka uhagarara imbere bagusengere. Aranyitegereza, urukundo ruramusaga, ati tubeho. 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 Hallelujah. 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 Imana ifite imbaraga zo gutegeka imitima yacu. Mungu ana nguvu ya kutawala maisha yetu. Imana igira imbaraga zo kutugarura no kuduhagarika. Mungu ana nguvu ya kuturejesha na kustawilisha. Reka dusabe apotre asenga Imana. Acha tumuombe mtume aombe Mungu. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Asante. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Data twumvise ijambo ryawe. Mwami w'abami, Imana isumba byose. Duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Duciye bugufi kubw'amagambo meza atugarura Mana, ngo tugaruke mu rugo, tugaruke imbere yawe. Mana we. Tugaruke imbere yawe Mana, ngo tukugarukire nawe muratugarura, ngo tugeze imbere yawe, uduhagarike imbere yawe, tubashe kunesha, tubashe gutsinda. Mwami Yesu nyiribihe, tubashe kubaho. Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, atababarira barira ibicumuro n'ibyaha, barira Mana nyiribihe imitekerereze y'abantu, utoroma kukuvaho kuza kure. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana, kubw'ijambo ryawe Mana, kubw'ijambo ryawe Yesu, kubw'ijambo ryawe Mucunguzi, kubw'ijambo ryawe Mwami w'abantu, kubw'ijambo ryawe Gitare, kubw'ijambo ryawe Mana, imenagura imitima y'abanyitorero, imitima y'abumva. Ihindukirira Imana. Data tuguhindukirire by'ukuri, duhagarare imbere yawe, dushimwe imbere yawe, dukure ibigawa mu bishimwa, duhinduka akanwa kawe Mana, duhinduka akanwa k'Imana. Magambo yacu abe mu Imana, ubuzima bwacu bubemo Kristo. Ayatubona watubona n'Imana, batwumva n'Imana. Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana. Barira imitima yose ikijijwe bugufi imbere yawe. Akira imitima yose ikijijwe bugufi imbere yawe. Akira imitima yose Mana imenaguritse, ishenjagurikiye imbere yawe, kubw'ijambo rya Kristo, kubw'ijambo ry'Imana Data. Yesu menidela meterira riarki pori marita sanfomela wili winai della tetratiste. Data Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, gasanira imitima yose yitahuye, gasanira buri umwe wese wisuzumye, gasanira Mana nyiribihe, ubashe kwirebera mu ndorerwamo, duhawe iryo jambo ryawe. Kirima l'onere tariano endes forme glory begria de tarias. Mwami Yesu, wache
gutahura umutima we. Mwami data umwakire mu mwami bwawe, mwakire mu gitabo cy'ubugingo. Mwami data nyiri umuhagarure, musubize imbere yawe, abe mu mbonezi y'ijisho ryawe, abe mu kiganza cyawe, abe mu gicucu ukuboko kwawe, abeho hira bifite isezerano. Leone taye walazi. Mwami Yesu ahinduka akanwa kawe. Mwami data gitare gikomeye, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kuri bose bashe gutarurwa n'ijambo, bashe kumva no kumvira bakaguhindukirira. Ni mu izina rya Yesu senze twizeye, amen. Mungu awabariki sana. Amen. Makofi mazuri sana. Amen. Mashi menshi cyane. Amen. Mani mumugisha mwinshi cyane. Mungu ambariki sana. Muvuga ubutumwa wacu, Mwinjilisti wetu. barikiwe sana na Mungu akubariki. Amen.